Yes, katwenya tubifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri mu masaha yo ku gicamunsi cy'umugisha, kuri mu masaha ya nimugoroba birasa guterwa nuko ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 31 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, ariko kandi tukanibanda mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomoza ariko kandi rwose nyamuna tuva imuzi n'imuzingo kuko ni ibintu by'agaciro. Tugiye kuba rero tubyinjiramo gatanu kuri kagenzi kako. Muri studio rero sindi ngiye nyine ndi kumwe n'umuvandimwe ni Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable umeze neza? Yes, Bwana Moses, reka nongere ngusuze ari nako nsuza abakunzi ba hano kuri Dunia Nikoti TV. Yes, birumvikana tubahaye ikaze aho muherereye hose, by'umwihariko mwa muri mu gihugu cy'u Burundi, muri Korine Mujejuru, muri Korine Munanira, mwa muri Korine Kinazi, muri Korine Tongo, Gitega, Cibitoke, Kilondo, Luigi na Zagasorwa. Ho mwese tubahaye ikaze hano kuri Dunia Nikoti TV mu gihugu cy'u Rwanda. Tubahaye ikaze cyane rwose, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Uganda, tubahaye ikaze. Turahaye ikaze muri mu bihugu rwose nka za Misiri, turabaye ikaze muri za Ethiopia, hirya no hino ku mugabane wa Afrika. Tubaye ikaze rwose mwe mudukurikira muri hano rwose irwota masimbi, ni Canada, ni America, ni United Kingdom. Tubaye ikaze mwe mudukurikira muri hano za Mubirigi ndetse no mu Bufaransa, za Aziya. Tubahaye ikaze cyane gatanu kuri kagenzi kako hano kuri Dunia Nikoti TV. Birumvikana rero mu gihugu cy'u Burundi ibintu byongeye gukomera, ariko kandi byongera kuba ibindi aho uwitwa General Neva kugeza maginga ya arimo arahigwa rero kubera yihe mpamvu bimeze bite. Ndaje aya makuru yagezwe gatanu kuri kagenzi kako. Bababirigi ku munsi w'ejo twababwiraga by'umwihariko bisukaga hano mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baze gucanuza Uvira, ba cutting off ku mupaka w'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Hari abandi bamaze kugezwa no ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ese bari kuzanwa mu buhe buryo bimeze bite? Barimo barazana n'icyitwa drone. Hari drone z'ababirigi zimaze gusesekara gato rwose hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Izi drone nazo zikaba zigiye kwifashishwa mu mujyi wa Uvira. Nabyo turaza kuba tubikomozo tubiva imuzingo. Bwana Kalimba Aimable uraza kunyemera gato dusimbukira ahitwa Cibitoke. Na n'ubu rwose hamaze kuva bato y'abasirikare yerekeje mu bice byano ku mupaka w'igihugu n'ubundi cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Nabyo turaza kuba tubikomozo. Abantu bamwe mu bazajya bafasha bagenzi babo mu gihe habayeho kubadirisha bakabasimbura. Turaza kuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye, abategetsi bagiye batandukanye cyangwa se inzego zigiye zitandukanye no mu gihugu cy'u Burundi zikomeje gukozanyaho. Ubwo icyo gihe mvuga aba Agatoni Rwasa, mvuga aba Bunyoni, mvuga aba ba Reverien Ndikuriyo bayoboye ishyaka rya CNDD-FDD, mvuga aba General Prime Niyongabo bakomeje kugenda bakozanyaho ku rwego rwo hejuru. Nabyo turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kuvuga byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko tugenda updating abantu gatanu kuri kagenzi kako. By'umwihariko turaza gusimbukira hano za Gitega tubabwire byinshi bigendanye no kuba isaha ari ibice bishobora kuza kuberamo ibitendo biremereye cyane bitewe no kuba icyitwa abasirikare babarimo barinda ibice, by'umwihariko bamwe na bamwe ari bashya batarimo baranasobanukirwa neza aho bahanganye ni bandi. Gatanu kuri kagenzi kako rero utari wakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Muri studio urabona yuko mba namaze kwitereka ndi kumwe na Kalimba Aimable. Kalimba Aimable we nta kintu bafitiye cyangwa nimba ari byonyine n'ubundi dite twinjira nta kibazo. Mu nkuru zidasanzwe rero ngarukanye Bwana Moses, turagaruka ku cyitwa abasirikare b'abarundi badeployinzwe ahitwa hafi za gusiga. Bamwe mu basirikare badeployinzwe hariya nyuma yo kumenya makuru yuko M23 iri kwegera biriya bice, bakavuga bati byanga bikunda buriya na Red Tabara yabiri hafi. Abagera kuri 700 badeployinzwe hariya, ngabagera kuri 203 bahise batoroka.
turagaruka kandi ku ruhande rw'icyitwa societe civile ya hano mu gihugu cy'u Burundi, abaturage mu Kirundo bari gutegura imyigaragambyo y'akarengane bari guterwa n'abanyepolitike ba kino gihugu cy'u Burundi. Niko kandi nanone inzego z'ubutasi za kino gihugu cy'u Burundi benshi muri bo bakomeje gutabwa muri yombi bazira kugambanira uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Yes, gatanu kuri kagenzi kako rero wowe utari wakora subscribe hano kuri Duniani Quote TV, ndagira ngo uyikore kugira ngo ibintu bigende neza, kugira ngo uze kugomya ugezwa akitwa makuru. Bwana Karimba Emma burengera ngo reka duhere ku nkuru idasanzwe by'umwihariko ikomeje kugenda ituruka hano za Kibira, ni inkuru yebana n'umutekano politike na diplomasi kugeza amagingo igaragaza yuko cyitwa FDLR zigikomeje kugenda zihabwa imyitozo. Ibi bintu birimo biraba hano za Kibira ni ibintu byakoze bivugisha benshi ko bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni ibintu byahoze bivugwa by'umwihariko barimo baranahuriraho n'abanyamurenge rimwe na rimwe ugasanga babagiriye nabi. Ese ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kuba mu gihugu cy'u Burundi gikomeje gutanga imyitozo byo ntibishobora kuza gutuma habaho ivangura, ahubwo hakaba hanabaho kurasana by'umwihariko muri biriya bice bya hano za Kibira? Erega bwana Moses Stretse mu Kibira, yego Kibira aho twarabimenye ko ari inzira y'urupfu ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi bakomeje kwicwa n'inkuba de noneho twagize no mu bihe by'imvura ziraza kubamara, ziraza gukubita neza. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa situation iri hano mu bice byo mu Kibira, ni Kibira ubona yuko abasirikare b'abarundi bananiwe, imbonera kure zikananirwa aka kanya bitewe nuko umutwa FDLR umwe wavuye mu Rwanda mu 1994 ukoze jenoside ugahungira ku butaka bwa Kongo gahungira mu bice byinshi bitandukanye no mu bihugu byinshi bitandukanye Afurika, Burayi ndetse Aziya na Amerika. Ahanga ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera. Abasirikare ba FDNB b'abarundi bananiwe gukora ibikorwa bashinzwe byo kurwana n'inkuba. None ubu ngubu inshingano bazihaye aba FDLR nyuma yo kubona yuko FDLR Kisekedi Shirombo atanze bagira ku 19 akabahungishiriza mu gihugu cy'u Burundi biyongera ku bandi bari basanzweyo. Aba basirikare nibagire umusaruro n'umwe bagira gute batanga kurana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abanyepolitiki ba kino gihugu, kuko Kisekedi yari yemeye amadolari miliyoni 7 z'amadolari yuko zifasha aba FDLR mu bikorwa bitandukanye birimo kubamanira imyambaro, kubagaburira nyine numva ni kubafata nk'abana. Erega bara n'abana ba Kisekedi, n'abana ba Evariste Ndayishimiye kuko bakomeje kubatsimbararaho dore yuko no mu nama nyinshi zitandukanye bahakana yuko FDLR itabaho. Yego, aha rero ndakubwiza ukuri yuko ibintu biraza gukomera cyane. FDNB harimo abasirikare bari kuvuga yuko FDLR gukomeza gukorana nayo biri kwambika icyasha abasirikare b'abarundi n'abanyepolitike b'abarundi. Bikagenda bite rero uko biri kugenda, abasirikare baba deploying bari kumwe n'aba FDLR mu bice byinshi bitandukanye. Abasirikare b'abarundi bajya mu bice byinshi bitwariye impuzankano zabo za gisivile mu mabaga cyangwa banazambariyeho, bagakuramo impuzankano zabo bagahunga ibice bakabisigira aba FDLR. Nicyo kibazo gihari kuko baravuga bati se FDLR ikirwana nacyo igifite ino ngenga bitekerezo, ariko ubwo ni ku musirikare mu Burundi gifite mu mutwe hazima utarangizwa n'ingenga bitekerezo za Evariste Ndayishimiye. Yego, ugasanga nyine biri guteza amakimbirane n'ibibazo kandi biraza no kubyara ikitwa imyivumbakana idasanzwe hano mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'ibibazo kandi byanagaragaye. Niba abasirikare 200 batangiye gutoroka, ukumva ngo ejo 50 baratorotse, ntuzi ngo batorokeye he, wasanga bana joininze Red Tabara, wasanga ba joininze FRB cyangwa UPR, iyo mitwe yose cyangwa se za ni Rudurunana harya Rudurunana ni FDLR, ni za FDLR, izo ni za FDLR. Ariko kabona yuko n'ubundi bintu ntago bimeze neza bwana Moses. Yes, birumvikana rero by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi ndetse binatangazwa by'umwihariko ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi kugeza amaginga yaki gikomeje kugenda kibagaterera nzamba. Bwana Karimba Emma burendagira ngo tugire gutya twikoze hano za Cibitoke kugeza amaginga nayo ikomeje kugenda itugaragara mu Rwanda jyanga ibijyanye n'igisirikare tubisorize hamwe, igaragaramo abasirikare benshi bari kuva hano bakajya mu bindi bice ariko bagiye gufasha bagenzi babo, cyane cyane abasirikare bari gukorera ku mipaka. Ese uku kohereza abasirikare benshi cyane bari gukorera ku mipaka byo ntibishobora kuza gutuma bamwe muri bo banoherezwa ku butaka bwa Kongo n'ubundi bagakomeza kuraswa, kuko ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara cyane.
n'ubundi mu ntego zihari abasirikare bari koherezwa ku mupaka uhuza igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi harimo no kwa Divansa ngo bakigize inyuma M23 yego kuko bari kuvuga ati mu gihe M23 yabifashe ibice byahariya za Uvira ishobora gutanga inzira kuri Red Tabara ukabona yuko rero ibi byose biri guteza icyitwa kajagari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi kandi biri buze no guteza ikibazo kiremereye kuko nk'ubu abasirikare b'abarundi 70% 75% barakubwira yuko ibikorwa bari gushorwamo na Perezida Evariste Ndayishimiye n'igisirikare cya FDNB batari kubyumva neza. Turumva ni ikibazo gikomeye cyane. Tugaruke kwitwa General Neva bijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabo barimo arakora arimo arikanga yuko isa n'isa ashobora kwicwa ndetse akicwa na bamwe mu bantu bari hafi no kuvuga ngo iyo tuvuze abantu bari hafi ye ni inzego za gisirikare n'aba General Prime Niyongabo ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Uyu mugabo rero nyuma yuko abenshi bakomeje kugenda bavuga ati inyungu nyinshi ziba ziri ku ruhare rwe ndetse n'umuryango we, abandi bakavuga bati hari ibyo akora kugira ngo umuryango ukomeze ku enjoying ukomeze kumera neza by'umwihariko kandi byakabaye bikorerwa igihugu. Hari abatangiye kuvuga yuko isaha ku isaha bamwe mu bamuri hafi bashobora kuza kumusogota cyangwa se kumugira nabi. Ese koko birashoboka ko abantu bari hafi ya General Neva bamwica cyangwa n'ubundi ni bya bindi dusanzwe tumenyereye bivugwa? Ku ruhande rwa General Neva abamuri ruhande birashoboka yuko bamuhitana kuko ibimenyetso nawe akomeje kugenda bibona kandi ibigaragaza yuko ibimenyetso akomeje kugenda bibona nukuntu akomeje kugenda ahindaguranya inzego zimurinda. Yego ukajya kumva ngo wari umukuru w'abasirikare barinda Evariste Ndayishimiye yasimbuwe n'uyu ukajya kumva ngo wari wungirije umukuru w'abarinda Evariste Ndayishimiye yatawe muri yombi mu buryo bw'ibanga ariko ntago babitangaza kuko kondisiyo batanga ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bavuga bati mu gihe hari ibyo twakoze amakuru akajya hanze uzayatangaza zitwa umugambanyi nk'ubundi wese ugasanga rero n'ubundi bintu bikugenda biba ikibazo. Yego yes birumvikana nyine birumvikana ibintu byo ntago byabura kuba ikibazo ahubwo aze kuba maso ubwo baramutse bamuhitanye ntibatinya kuvuga ko ari Red Tabara yabikoze nicyo nkundira abarundi rwose. Birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Tugaruke gato hano Bujumbura drone za birigezimo zirahagera drone za birigezimo zirahagera nyuma yuko ababirigi bari kurasirwa bikomeye muri Warikare barebye babona ahantu bashobora gucisha ibikoresho mu buryo bworoshye kugira ngo by'umwihariko mu bice bya Sud Kivu atari Kivu y'amajyaruguru muri ibi bice hose babona ni mu gihugu cy'u Burundi biroroshye cyane kugira ngo bize no kwerekeza na za Minembwe na zaye hose zira drone zabo. Nyuma yuko rero M23 imaze iminsi ishaka igisubizo kirambye kizi drone ngira ngo mwabonye igikoresho kiteretse mu bice bigiye bitandukanye ubukakanya ntashatse kuvuga ababirigi benshi bari kwisuka baciye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bakaza banafite ibikoresho. Ibi bintu tuze kubyita iki? Twabonye Wagina, tubona Baromania, tubona abameseneri bamoko agiye atandukanye, tubona Sadek, tubona Monisco, tubona FDLR, tubona abarundi bakubitwa. Ese ku rugamba aba babirigi bari guca mu gihugu cy'u Burundi tubitegeho iki ku mupaka Uvira na wa Kongo n'u Burundi? Hari ikintu kidasanzwe bashobora gukora M23 ntibe yawufata? Ku ruhande rw'ababirigi turi kubona ababiri buriye ahantu hageze umuzungu uzagire ngo buriya abaje afite urukundo rwo kuba yavuga ngo umunyafurika ngarashaka kumurinda cyangwa se kumurinda ikibi cyamugeraho. Kubwe umuzungu yabona ibibazo byiyongera haza ibindi noneho akabona noneho uburyo akwinjirira neza akagusenya pe. Kuko sinzi impamvu cyane igihugu cy'u Burundi yego bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo biragenda byibanda mu kwegera biriya bice byo mu Burundi kugenda begera cyane mu gihugu cya Kongo. Ahangaha nyine uhitubona yuko political system iri gukoreshwa na bino bihugu byo mu burengerazuba bw'isi barashaka buryo kibongera kutwinjira mu buryo buri colonized yego bakadukoloniza koko bigezweho.
yes birumvikana ngira ngo byo ni ibintu bizwi n'ubundi binashoboka cyane kuba banadukoloniza mu buryo bugezweho kuko byamaje kugenda bigaragara kuko hari bagiye babona biriya bintu bya neocolonialism iriya system yo kudukoloniza mu buryo butagaragara hakoreshejwe uburezi ndetse no kuinfluencinga amakuru yabo cyane akaba ariyo twibandaho kuruta ibyacu babonye bitari kushoboka babonye bitari gushoboka ahubwo biri kugenda bituma twebwe tubavumbara n'urubyiruko rumwe na rumwe ruhumukira kubona yuko abazungu batadukunze cyangwa se ibyo bari kutubwira n'ibyo bari kutwereka nta rukundo badufitiye noneho system bagarukanye noneho ya system yo kudukoloniza mu buryo bw'imbaraga koko nubwo bimwe mu bihugu byano muri Afurika biri gutsimbarara cyane kugukolonizwa n'aba bazungu muri ubu buryo yego ariko urabona yuko ibi bintu rwose ntago ari sawa ntago ari sawa ntago ari sawa ni ibintu mpamya nashidikanya ko bishobora kuza gutuma nubone umubirigi ngo yaje muri Kongo nubone umubirigi ngo yaje mu Burundi azanye intwaro azanye abasirikare azanye ibikoresho atanze amafaranga ugira ngo nta zindi impamvu zibyihishe inyuma oya zirahari nyinshi cyane kandi impamvu ziri politiki ukuntu buri muzungu kubwe yaguca ku butaka akagushyira hasi yarangiza akazageza akakubwira ati mpore akagwereza akawunga n'umuceri kandi nawe ushoboye kubihinga rero nibyo Evariste Ndayishimiye niba koko barabonye yikundira amadegede n'ibiki byose bakavuga bati no mugabo ukunda ibiryo kuko merutse kumva yuko ngo hari indege yaje ejo bundi izanye imiceri indi izanye ibaze ngawe ibaze indege ivuye mu Bubiligi izanye akawunga n'umuceri kandi hano muri Afurika dufite ibishanga n'ibiki byose byo guhingamo imiceri ni ikibazo gikomeye cyane ngira ngo bwana Kalimba Aimable reka mushimire dusoreza aha ngaha nakoze cyane.